Pozdrav youtuberi, danas ću pokazati neke igrice koje bih vam preporučio. Znači, meni su jako svidjele i neke sam od njih igrao i eto da krenuo s početka. Prva igrica je Far Cry 3. Tu znači borite se, imate puške i to. Evo, znači pucačina, evo da imamo neke slike. Evo, na primjer, vidite, na primjer ova. Čekam malo se poboljša. Evo, primjer ovako to izgleda. Znači, sljedeća igrica je Far Cry 2. Znači, to isto kao Far Cry 3, samo malo lošija grafika, znači isto onako pucate, zauzimate kampove neprijateljske i tako, dajmo kako to izgleda. Znači, tu sam igricu ja igrao. Evo, na primjer ovo. Znači, grafika je baš dobra i ja sam igrao na 2 GB rama, 256 grafička, procesor 2 jezgre, tako da tako. Sljedeća igrica je Assassin's Creed 3. Tu igricu nisam igrao, ali znam, gledao sam puno videa o njoj, tu imate kao mačeve i možete se tučete po gradu i tako to. Dajmo. Evo vidite sad. Vi ste kao čovjek i onda možete da ubijate druge ljude i tako, vidite. Grafika je sasvim dobra. Znači, sljedeća igra je Need for Speed Most Wanted 2. Tu vozite auta, sređivate ih, vozite po gradu, tražite utrke i grafika je dobra, odlična u stvari. Evo da imamo. Evo, na primjer, ovo. Evo sad nešto, ali vidite, vidi se, igrica je odlična. Dalje, sljedeća igrica je World of Tanks. To, inače, ja igram to, igrica je odlična i grafika nije toliko loša, dobra je, ne traži puno rama, grafike, tako, dajmo. Evo, na primjer, igrica je online, igrate, borite se s drugim ljudima. Tako. Po meni igrica je odlična. Sljedeća igrica je GTA 4. To ste svi sigurno čuli za nju. Grafika je odlična. Tu možete da vozite auta, da imate oružja pa pucate ljude i tako. Igrica je odlična. Tu možete sve da radite u stvari. Evo da. Evo, na primjer, ova slika. Evo vidite, i sad na primjer pucate. Tako, vidite, grafika je odlična. I ostala je još jedna igrica, to je Mafia 2. Tu igricu isto nisam igrao, ali gledao sam puno videa o njoj i grafika je odlična. A tu možete da šetate, pucate, puške, pištolje, vozite auta i tako. A grafika je odlična.
2. Ali isto tako je i zahtjevna puno. Čak i za one na najnižim podešavanja treba vam isto 512 grafičke, 4 GB rama i tako. Evo vidite, grafika je odlična. I eto, to bi bilo to. Ja sam vam preporučio neke igre. Sigurno će vam se neka od ovih da svidi, meni su se svidjeli. I vidimo se u sljedećem tutorialu.